Kesorkan Meghalaya kelebu kesautrik nok pra kenong kesngi lek burom yakin nong rep ha keni kejela Meghalaya. Mentang kesngi kesautrik nok pra arhajar arpusan ke Health Farmers Union yang ke distrik Ribhai kala pelong da kejiya kendo lang para nong rep kum kendak ban rakhe yak kesngi kerpang jong kin nong rep kabala penlong ha umdan nong teluk Ribhai distrik. Ha keni kesngi rakhe jong kin nong rep MLA kanong po constituency ubak Meral Bonds im kumu kongsan ula ya ke jeng senang jeng kerawi ki parang nong rep bakim de ban bu ya ke jeng duk hakmat bat ya ke jeng akmat baladang ibu ya ke jeng duk bat ya ke jeng akmat ngindem la ban penduk ya ke jeng duk kumu MLA jong ke Ribhai distrik unsia keren hakini kesngi sya ke sorkar jela ban penkil syu ya ke subsidi sya kin nong rep baru ong ba ke distrik Ribhai kendon no ke seats bang lani ke jaka pelang jong ke sembai jor ban yuak pendon kam da kin nong rep jong ke tain Ribhai bat kam tam jong ke nong po constituency ha kini kesngi ki baladon lang kilong UBDO an CRD umling blog uba Eric Dekar bat uba Alfon Karsentiu ubadew General Secretary jong ke sen kemi jong ke Hill Farmers Union u District Horticulture Officer u perenjal data ke District Agriculture Officer ke Kong Serolin Khan uba Ronald Kongjo ubadew Presiden jong ke Hill Farmers Union jong ke Ribhai District lambat kita kot jong ke Hill Farmers Union na Ribhai District. Berkebagongsan dalam ba kejing tristom ini. Hagano kamat kalat kabiniyo. Mihapan tristom yang kam. Mihapan hun ya gaje kabejo yang kamai gaje kejing tristom. Amang mihapan hun kamut ya kibat tristom. Katu la tristom bakan nijo to hun no tai. Malah tristom be katu nijo. Ngam keren yang kibaje itu. Ya kibaje itu jadi pedek ya asli ki malamit boleh karo malala unden di lamit musni bodi cha bukan halal unden orang nak itu. Itu di itu jadi beliau itu banyak menjadi warga itu. Di nomor kata tadi kecik tersitam menjadi gede. Aduh kata. Habis keren yang kecik duk tadi kecik duk dari kibaje itu. Nah, perang ini betul. Kibayan ni Habni kategori Lagi orang rak kecil ke berusaha Guboi bayar seorang kecil Orang kecil kibatut Kibat sunduk barok Ngidan Hakata Sila junduk mundur Yang bagi nujar Di kecik-duk Kengi hangni Hapok gari Kebaik Keduni Kebuk boleh Kulai kerpang Kalau air Kebuk kuat Penderi musim Kiklau Kibatak Kibarben Kendau ke bosbok Bat kejengduk hari tuan Hari aja ni hari Ngasong kan air musim Datuk makan hari Kak Nurin Jin jenang Kak Nukan Berhar Sempat Nang halung kendit Kak Tauret Cur Rep siap Rep sin Kendit kendisot nang Orang apa Barat ini Kalau air Orang belum Trong gabe Trong ganyok Trong tak ya jok Paten Paten Kendisot Yasa Nang jok Nang Kejengduk kabaki nong sang idungi kepada hari thor kala abende ha Bihar kala abende ha Uttar Pradesh kala abende ha woi tangong badung be air dar hi air siji ba norim jikli kala lai keren du ciput punya ka air ki ha pelut jaga ka por gedungki apa surau rel kala abende ha kiciu umpai dungi surau makin pelut jaga por gedungki ha dia adu maru jile ber air ji air mereka korek di telai korek betul ada inagram hari kau beli udang ikrpang hari dengan duduk berkekam kau hari berjumpa dekat kepada sumbai long untuk yang baik dengan itu pada dekat beri halal cerai tersebut long idam dia kari kau beli ulai kerpang kau sebuah apa kau beli ulai wat apa dengan bijak di babun kita menjelang kira-kira dengan ni kejing sebuah orang kendu lanang du mungkin hari fertility of soil lanang du kejing
Klub jong kamariang tak kejeng daw jong kejeng bun jong ki factory ki industri kejeng pompat hari kejeng ke menang klub siapa tay keler ke hud ke bujo nang chua alhamdulillah pun jo Allah ki nang chua ucit nang chua nang ning bertangam nadu mene Oktober dah tu umat April nang tangam mentah koi habis sempat nang cit lakar betul Abang Haidin ni kita ke ibarat dan sibun kita. Bab sedang bukan kuring di endau. Penwat dia kejeng sedang di ibarat. Penjot ia seperti di ujung riu. Panggilan senior mereka mariang boleh lagi. Nama kata hukum kini keski. Kalau hukum kini keski ke kerpang tu kayak gini. Dan oboram di kinong yang jong ka Hills Farmer Union Umden Unit tugas ni pada ikan buat macam kalau unit kiwan tak boleh buat kerja pun dia utai kalau kanar kan sendiri ngana itu kita program dari imun tentang kau ngate ka farmer day jong kinong rep de antar balik re yang lapang buat doya senyap begini saja tu berkreatif sumbai kan, ayo sumbai tu. Lagi perang rakyat baru telah ayo jip tu kat ni bahaya banyak ayo sumbai. Aku boleh sebut ni kemudian mengaksikan kumkadah kalau kini ki nomor 3 menit ni kita bersimpan ya harapan pencil ni. Banyak tu begini dong sedang ke HFU sedang berpergit lu sedang jangan dilaki. Lah seperti sentral rudi belah dari Bantai semua. Kini kiskim repair ni mana lapatai. Nak lihat jom peranjau data lapatai ibu iba itu translate presentasi tangba. Kini dikijat jengarap di bawah sorka ke ai. Nak try papan translate presentasi, nak try ke pihak print ke presentasi, nak sesam tenang lagi. Baik bah ke suku dia kata. Lak balik kata translate presentasi. Nanti kalau konsang, apa yang kini kiskim kita lah ada karena yang ni. Dan apa yang kini MR kita jauh ini. Kalau nanti apa tay tu, waktu apa tay, apa lagi kita kalau di top kita lagi pak format bukan kakak tulisan kepala pendapat, so konsen so pendapat di. Lagi pak kio yang di, jom ini juga macam ni. Dan kalau di subsidi suatu biar. Main itu suatu orang. 100% subsidi pun ada sumbai chip di siswa tengah pun chip sampo lalai. Kita beri semua. Jadi usul bukan kita. Dan maka kita jadi kepat kalau mbak henley ban ship yang kita tahu. Nah dapat susu di skip hotel kibar kesokan ada